Kitrai jaka ki badai nasionong rim ke bahap hapo elaka nongkli Eastern Hills District bakin top uba bunlangki suklan ba Prince suklan ba Sony Bon berngap ba Arwan suklan bat kiwe menta kesengi ke lalet yakendu yo Deputy Commissioner ke Eastern Hills District o Manish Kumar IAS bat kila bu ru da ke jingtho ha ka ba kila dawa na ka office UTC ba udai ban pensange no mardor ya ka public hearing balakhat pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board kabana ka binta ka jingtmu ka company MS Shri Cement Limited man khlong ya emotion katkum ka shithi kitrai jaka ki laong ngi ki badai ki nong shnong jong ka shnong rim elaka nongkli Eastern Hills District bala soi kerteng harum ngi wan ban ujor bat pintip shapi bangi persha ya ka jingtmu banti emotion halum serman elaka nongkli bat hadien bangi liyoi ya ka public notice jong ka memo number MPCB TB Lion Rio North Arpo Arpan Rio SCL Block A Eastern Hills District Arpo Arpan Rio hadu Arpan Yo Khatnyo April Arhaja Arpan Rio ba ka MS Shri Cement Limited kalakam trai ba danjing temu banti ya emotion ha ka te ka jaka ka bahe kumba arspa Khatnyo pon laispa khandai phusau hektar kumba la tho kerteng lom serman limestone block A bat kumju bante la ne bu ru ya ka primary lom serman limestone crusher but secondary crusher klam de yo jingbet nangi ki trai jaka ti kumta ikerpa dia ka office badan buram jongphi ba Sngobha ban pensange mardor ya kene ka public hearing kumbala kado ha ka public notice namar hadu menta gidang long trai mangi ya kate ga jaka da ka bangi don ru laki kot kisla babyang kumbala pen scam da ka office jongka Giant Hills Autonomous District Council katkom ki kendon jongka an bat ngi don ru laki kper kibri bangi jurap nadu ki por hendai bala ai pateng bat dailing ba jongki ni ki kper ki pra bat ki ki wa ngila ban pendap jakpo ya ki yeng ki sem jongi amno pun yo halori tho hok ti yomi I de emi ni dal holding kata jiri di sumar bat sekian set yo ko ata di posnem di pelangi pun mi o di dau ko ni prima ko ni di hok ko pa ni dan yang I ami tretho yo kata I so pelangi sio kenya di IPM de di toy hok di yong IR BUM le I chano company te wile wani asa Meghalaya State Pollution Control Board open bana union office kam de yumi at na wasan de boy te inaliang ayong ni IMF dienga sa ga yane ajing rikeri te naliang yong I TV wa ane tho alum sorman em hadan snong I yong I em deng tham thiri noi no I ing sa sno ta amno ane abati wa te sisigan depan no ya te bukiri I benta te ti yongka youtube si ong mursong musuni de penem kami te ti dau te ya ne kam persai ga I waram priang ga I ami tritho yu I da benjing si wa ne Meghalaya bot wa le oi nikam IRG tiang dan yang I ami tretho ni ne semat wa yu khania ni man guru ni man ni ami ke nong kan ko ta IRG tiang dengan yang yonga tebat telum sorman le ong ni penmi notice wa em snong IRM ke snong ni dan yang yonga em ya benci te ki priang ga kekarpat le yang ke sorkar yang I wa yalam ya ne stik yang I kat kamtam le yo si uman al muklik no sencar ya ne di sing I em ko izentia we chimkhia ga ne kam we I withdraw ga ne public ri lada jia wa ar withdraw ga I hok ang I roi du ji I le sakmat dan yang ite dan yang yonga hanya fimat ban yang goro I pori ga po nyos ni we I ga jimpenche ayi ga ta ga jimpenche to a jimpenche yong I to we jimpenche I chapang ane public ri wa I hok I ti yong I lokal
di hok di yelal holding peta IWM di record idulir ong memang idulir iwato iyong i semen-semen iwde recommended udoloi ada silon sil waman aminong pait ya kendo ya set iyong i tahadu iwi tanal yang ite im le isati sebut nadu pa pun be pun ibe pa temen yong iweri sumar hate alim sorban beto ini hok iriti yong i tanal yang ite ilan holding bat ikata pun inong song senong yong i am senong sorin iwi senong arba ja kelam ari am senong yong i to yami hedu lepo support li tanal yang ite lada PR yang jingat yong i pun sekiat yi hok iriti yong i te di yang ite dan yang yonga te wat so obi won onga ayi gani ka awad penbi go wato blok e iriam irti ka blok e kan sorpan wana te snong aram snong hate ni bha iki ad ama jing yu yong ito ite thorep thoki to khani manle ito ibm ideni prosta rm ad ama ingu le eu apply rap em lango i am yu ini ito i nong snong rem dawani le i dawa i hok ipot yong i em hatai halom serman te ngana le nga so wi kwa penche na liang ong perlok yong i na prasno pratho yong i bha atu ajing tho yong ki hatu ha statement yong ki lo clear ha kachnong lom serman te i am achnong rip i arju tv ya ute ya te achnong lom serman itu tv do lom he we don lom tapi rap ibru yo jakpo i ikonik ti yang achnong rip dan kerparile ya sarkar kerparile ya di department ki uper wa em bentalang hani ya ajing e ya ne public hearing ya yeni ya percaya ya ne public hearing to ile ya notice adu news ni ha ibha ani ajing percaya yang e benta di hok kot yang kon yang snorim padoro ilaka disebut boy ni kami nong snorim ilaka nong kle ida poi hani den wada yoi kane notice public hearing wada issue da state pollution yang government Meghalaya di den wada yoi ka ti iyo khangnya dito ongo wiman ka tailum serman halor jingtip ongki boy mlumala tanan tibile ti ya majing mentip iki to hatelum serman boni thoi hok yang ino snorim mura mi te dau iyo khangnya di mlumala amad ong ti krorang ba udah pelang peden darap pencehi dengan pak biang bu jingkli sawi ni benta yang atene wathok che bha state pollution leni department of health yang bentalang atau notice wada thoi to iki am tu thoi snong lum serman ni bha ya da jingti bang ha poi elaka nong kleong ino snong irjo yoi ga te snong lum serman jingti bang ito lum serman to du nong tho rep tho yang ibru bila am hate to adap du iklo scan stage ite to so wile ate block ba jingkli ba te block do no mi te block ayat senang ate block hawa ong ha bo lum serman ate block ne so wile ate block sedang ada duduk sono kut iram jing tv sedang the north sono si east sono south sono west sono di belanya tu klaim sono tu dan jing notice public hearing yang state pollution leni department of health wa notice itu dibenta wa timur sun hate po area wa mh po elaka nong kle ate senang lum serman ong njuk snyai di poi ni to ong dajing iong kiam ni to pen poi charging pen kulmar yang imlang salang hapo yung pailang iwa chong hata hapo nong kle area di kerpari na sarkar bichim kia ya na issue yung IWM ni ha po ilaka nong kle penbat ya ka deptewan pen leon ka hearing skmat penbat swaya ka hapo nios niam dong di krurang ba yung iwa nong senong prasong senong penbat ya ka swa roi chai depte to hoile skmat bite he kedia kerpat yu disile da dep ong tu to hol dep kori da dep panira video to ong le state pollution haro dari teh kedia teh disebut man no jikulmar yang ane public hearing yang i te ne te dau i amne poi yo ye percha ya ne public notice wadi di bentane public hearing ti ini te dau am trito boy kajing kerpat ni office fair to amad ong mikro wadi dem to hopon news ni epori to i te jubab oche te ne te dau i amna liang yang i
te I boy ka te jingkepat jor ta at na liang ang I am tre tho man I ta at kmat le ukawi ya luki meyo sa arhoi poi te ri nong wei uban ben ukne bori hoki luki yang I ngadu ni tem tulis bo Ya mana terima disrofik. Tadang itu demi ina amrayong si manle amu. Payon sinoi pajam nyat abha. Tahalorite I poi ji ujor wada yungi public hearing wada permit da Meghalaya State Pollution Control Board. Sino pelangi wa amno permit yo haloritho ihok iriti yong I da emi I lal holding pata I jingri jing sumar bat I chicken I set yong I woro atai. Jadi ki posnem. Te yu pelangi wa permit yo te dau I poi ni klimat wa I ajitho sikusi wa pat I kendu pendam. Dan liang yong I ami tretho yam hatai. I snyo pelangi bat I snyo hernia di wiman bru I pu MD gigi thoi hok iriti yong I ar pu ML I ngi chanu company te wile wani as Meghalaya State Pollution Control Board open bena ini notice amuda yungi ha arteri bunai wasan budai poi te inaliang ayong ani IMM prienga persa aga yani